wota congrès on laato menen jusqu'à preuve du contraire congrès on woni maintenu le 6 si goɗɗo yantoyi ɓawto ɗum ɗon parti on waɗay communiqué mais d'ici là ko justice on wodani tongal ngol men waɗugol golle amen ɗe ministère de l'administration on ko gonga ko titulaire amen kono ɓen ɗon wona newnoɓe wona tongayɓe ko holliteteɓe ɓe hollitama meɗen mari congrès le 6 ko ha ɗon wodani ɓe si tawi ministre on ƴaƴƴana o anda ko hondu woni prérogative makko on yo lando woɓɓe go donc menen meɗen andi ko sariya on tun hani tongude fi affaire congrès on kadi ko laatotoɗo Ousmane Gawal n'est ni militant, il n'est ni responsable du parti, donc il n'est ni congressiste, il n'est ni wawa do wade de président ta recensé ko dum wadi sibe wadi kono non jama no hani holade hunde wotere fellita alaji sellu recensete ko kambe andi si tawi be jetta e machine on be yabe dabbitoade be recensabe e si tawi be rewa e procédure go be recensabe kono ko woni sur kon be recensete fichier électoral ma fichier guinéen yaltata do ara inde alaji sellu den tawa kan no wodi ko andintinten himbe be nde ngakkere wonunde hoore guinéen do ni wona hoore alaji sellu tunde woni wona hoore UFDG tunde woni wona hoore ma an tu woni na hoore amin tu woni situation mo leydi ndi fewni ndi non ni en kaf ka fewndi den do wona neddo goto hani innude en immoden dartoden fiyo ngurna men dam burtunewade immoden dartoden fiyo sariyaji leydi ndi yo teddine kala neddo tawdo hino mari giggol leydi Guinée ndin hino mari giggol himbe guinéembe ben hara himo hani immade o wada lutte fi yo dun do changeangi fi honnum hande en hana jodade ndaren Guinée yiltitora bawo ha hewtoya e laamu Sékou Touré ko do woni ko yurmi kon parce que koko fokkiti do seke kako Guinée ko Sékou Touré accituno Guinée don CNRD ko do woni en nawrude donc haray litton ko concerne fop wota goto hulu sariya ino wodi ko gonga sariya leydi nin alaka teddinede ko sariya sengojo kono tanke lutte mo wonda wadude on ino humondiri e sariyaji leydi ndin hay si tawi din sariyaji don teddintake an fibu ngon fondo ma don yewta ko anduda ko gonga wonda haalde wota hulu wi'ugol hande CNRD ko wadi kon do moƴƴa sibe nangima yo be nange kono jama on fo wona e seede aduna Allah on fo wona e seede an ko e gonga wonuda donc min personnellement ala ko mi hulata wonde on ti wada émission ji do ko mawbe ben tigi hobbe non data yewti kumpay kumon ka leydi ndi fewndi do hande on ti subay ko wowla on tigi subay ko wowla kono menen kala ka gonga woni men wowlaymo hulata nangede hulata sokede parce que si Allah o windanima a wada e prison balde sappo hay si a woni neddo burudo fewde leydi ndi nga sokete Nelson Mandela en ka prison yiwi be woni président de la république sa jetti hande Sénégal do Diomaye Faye e Sonko o sokanobe ari laami kono no gasa ka leydi men do wobbe be wonta e do laamu be sakkitora wonugol prisonnier donc haray menen do ala ko men hulata bay meden andi koy gonga me woni meden andi koy sariya on men tippi ko sariya on newnani jama Guinée on yo dabbu laamu yo wadu moje bere dabbande laamu ko sariya on newnani himbe ben yo be yewtu be wi'a no leydi ndi woni yarude do ni wala nakibe parce que wala naki ay goto ande ay goto weltorta situation mo Guinée fewndini nam de gandi non ka recensement do o stikido do e ka der leydi meden do e sellu dalen duma leader do mo essayi yawgo recensement Côte d'Ivoire o repoussa don kadi woni dum don fowu ko seedeji holludi ndi leydi men do si a jetti principe ji état de droit on ara ya wi'a Guinée wodaka fi wonnu neddo tawdo sariya kondanamo neddo tawdo ko guinéenjo jibbinande nene e baba neddo tawdo himo mari nationalité himo mari carte d'identité himo mari passeport makko on hana yahude e machine recensir jama o wi'e o recensotako si tawi ko leydi sobe wona si tawi ko leydi sariya wona kono konko wadi don hino moƴƴi parce que holli himbe ben ko ha jusqu'où CNRD fala yahande en hande sina dum alaji sellu si hewti fi affaire recensement si inama ko citoyen jo Mamadou Sellou Diallo ari recensagol c'est la première des choses ado wonude d'abord homme politique ado wonude président d'un parti politique ko d'abord citoyen guinéen donc huunde hanano hadudemo recensagol mais bay tun CNRD wadi injonction yetike ambassade don yetike wonbe recensude ben si alaji Sellou hewti do wota o recenser ko dum wadi sibe wadi kono non jama no hani holade hunde wotere fellita alaji Sellou recensete ko kambe andi si tawi be jetta e machine on be yabe dabbitoade be recensabe e si tawi be rewa e procédure go be recensabe kono
ko woni sur kon be recensete fichier électoral ma fichier guinéen yaltata do hara inde Alaji Sellu nden tawa ka nder ton ko wadi donc on c'est déplorable kono haray ino holli jama on fo andi joni CNRD objectif mabbe on ko rottingol UFDG honcina fi Alaji Sellu parce que sa jetti tir suudu mabbe ndu lanca a jettiri fi dossier ji nawyude yetti tande colon donc ko fewti Guinée a jetti hande kadi fi o fait recensement do haray menen do militant responsable et sympathisant UFDG dun do wadi yamen urti kade fiɓude fondo wallitogol Alaji Sellu fiyono be lamura Guinée do be yaltina Guinée nder tampere nder ngakkere. Nam haray kadi ka yaltingol Guinée tampere ngakkere don haray no hollano congrès UFDG on ko e nuleru daro do dum kadi wonama ko andila voilà donc kadi non en hollay tun himbe ben misal fino be andira ngu laamu men do ko laamu fijundaru do haray fokkitano fi congrès on Ousmane Gawal ko yaltinado ko parti sabu bonni principe di parti on e kadi non andintinen himbe ben CNRD ko aruno do be wadi charte de la transition on be yetino en kala iwurudo e parti politique ji din ari tawa e nder CNRD haray kanko e politique be wallini donc mi anda ko fi honno wadi si hibe wallitade Ousmane Gawal fi yobe rotting UFDG parce que ka o woni do ni harat saria leydi ndin teddina Ousmane Gawal ko hanado ittede ministre ko hanado ittede porte parole gouvernement parce que o acciti golle ko fewti leydi ndin kon o naati fi affaire parti politique ji joni yobe ittimo ministre be ittamo porte parole o wona Ousmane Gawal simple citoyen ndaren si tawi anani tawi mo ala fi UFDG donc do Ousmane Gawal woni ala mo CNRD décidi hutorgol fi honcingol fi UFDG joni so jetti congrès on fokkintinano ya ha no kelkari Ousmane Gawal e yimo yutir koy bawo makko koy fof be yaybe porter plainte contre UFDG sariyan wi yo darne taw ha dum do régler maintenant hunde wotere no jibini himbe ben est ce que ko ministre de l'administration du territoire hani tongude congrès UFDG ou bien ko justice on hani wiude UFDG yo accirni parce que justice on wi UFDG joni yo gayni to congrès mabbe on yo be réintègre Ousmane Gawal be gayni to congrès même fo kintini no congrès on ko do 6 si ministre de l'administration du territoire wi UFDG yo accirni fi affaire congrès on ha be gayni to recensement on e be gayni to fi affaire problème ko wondi be Ousmane Gawal kon ara mi do tangini ministère de l'administration on wonti partisan Ousmane Gawal kadi non mi do tangini saria on wonata partisan e Ousmane Gawal kambe be accay UFDG gayni to congrès on parce que ce qui est sûr tant que sari et justice on wi alimen wota congrès on lato menen jusqu'à preuve du contraire congrès on woni maintenu le 6 si goddo yanto yibawto dun don parti on wada communiqué mais d'ici là o justice on wodani to ngangol me wadugol golle amende ministère de l'administration on ko gonga ko titue lamen kono ben don wona newnobe wona to ngaybe ko hollitetebe be hollitama mede mari congrès le 6 ko ha don wodani be si tay ministre on ajjana o anda ko hondu woni prérogative makon yo lando wobbe go donc menen meden andi ko sari on tun hani tongude fi affaire congrès on kadi ko latotodo Ousmane Gawal n'est ni militant, il n'est ni responsable du parti, donc il n'est ni congressiste, il n'est ni wawa do wade de président parti. Parce que on a président parti, o wi kanko tigi imo souteni Doumbouya fi wonugol candidat ka élection présidentielle. Be wi ko kambe woni même financaybe caution mo Doumbouya landete on. Kadi CNRD tigi no tongi ministre je wolu fi affaire politique. Donc menen meden andi ko fi jundaaro be woni. Ni tagi donc Sellu Dale wawi ɗumannade wontitude o président UFDG continue à lancer mo jogino ɗum ɗon min tanjinaki min fellitu hande min kam mi jooɗi ɗo ko hanki min gayniti tourné ji ɗin ka section ji ka sous préfecture ji hanki min waɗi Dalen min waɗi Tunturum si a yehi a hiidi e jama on responsable militant ɓe ɓen ka base a yewtidi e maɓɓe a anday jama on ko militant ɓe Ela Sellu jama on fop hay goto e nder parti on hutaki Alaji Sellu donc importance on ko militant ɓe ɓen si woɓɓe wiya en ɗo ko kamɓe woni base on aray si a ndaari tourné ji ɗin a yii ko feƴƴi kon a anda e base UFDG on ko base Alaji Sellu donc Ela Sellu ko ɓe wawi waɗude ɗo kon hiitindina jama on fo autour ide UFDG on haray marɗo haqqil hino andi si UFDG hewti hande ka woni ɗo ko sabu Alaji Sellu
marɗo haqqil no andi hande ka leydi ndin fewndi ɗo ko Alaji Sellu tun wawi en yaltinde nder nde ŋakkere ɗo. Hoɗum marɗon ko waynodiren ɗo ko fewti noon surtout citoyen ɓe guinéen ɓe han hewta militant UFDG. Voilà, haray komi mari komi yewta jama on haray ko yeetagol himɓe ɓen mo be yo hoolo UFDG hoolo Alaji Sellu ɗum ko militant ɓe ɓen mi fewtini ɗum noon. Haray ko watti ɗo mi yeetoto Guinée en fop wota en jooɗo ɗo tumbidiren juuɗe sikken Allahu on walla en heɓen gurdan ne wiɗan ara en wakkilaki heɓugol ɗan gurdan ɗo. Donc hande ka fewdiɗen ɗo senerde no addude ngayguji ɗin fop fawa hoore men ko enen andi si yiɗen mari tekkere ko rondoroɗen tampere, si yiɗen mari tekkere ko rondoroɗen sonja, si yiɗen mari tekkere ko rondoroɗen heege, si en rondoto ɗum. Donc haray fiɓen fondo démocratie mo faalaɗen on mo lituɗen fimum depuis 89 ha hande ɗo wona himɓe ɗiɗo tato arata fiino jogii pinka yilta en ngol fondo ɗon. Fondo yo Guinée wonu pays démocratique, pays développé, pays de liberté d'expression, pays ka citoyen ɓe fop fonna fotata haray etoɗen on Guinée ɗo laato wota en jaɓu Guinée jaɓayɗo rondade ngaygu, jaɓayɗo rondade tampere yo laato ka leydi ɗo. Donc haray jama on yo immo darano gonga mum on, jama yo inmo darano fi wakkilagol Guinée ɗo e wonu pays démocratique, Guinée ɗo e wonu leydi dirigeante par l'UFDG et par son président Ela Sellu Dalein Jammeh. Merci.